Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Тачин кз достар. Короче, мен менің аккаунтыма обзор жасаған болатынмын. Осындай, мен сатып бердім иә достар бұны. Осындай эмоциялар бар, енді қалайсың анау мынау деген андай эмоциясы бар екен достар. Енді сол менің аккаунтыма обзор жасаған болатын. Аны өрттегідей өзім аккаунтыма обзор жасағандай видео музыкамен көре беріңіздер достар. Ал видеоға кеттік. El producido de la Charico. 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 El producido de la Charico.
de la Charico. El producido 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 de la Charico. El producido. И достар короче осындай видео болды. Аккаунт ұнаса лайк басып каналға жазылып кетіңіз достар. Енді сегіз подписчикке көп рахмет айтамын. Достар енді сегіз подписчикке жетінде қаптық енді достар. Сол сегіз подписчикке жеткен соң достар енді 1К-ға жетеміз. Құдай қаласа енді достар 1К-ға жеткен соң 2К-ға жетіп сөйтіп дамып кете береміз. Ары қарай достар енді сіздер лайк басып отыра беріңіздер достар. Видео ұнады деген ойдамын. Ал келесі видеороликте кездескенше пока-пока. Чао.